No nice. Wewe unaamua sasa kila siku tuko tunapigwa juu yako. Mimi hivi nishaitwa bwana wako. Ananiambia kama kila siku mimi nakuwa nazini na wewe. Misi yose ngo jewe ibintu byose ngo nijya ngwara nije nayiguteye. Kuze. Kuna kitu katika maisha nakwambiaga abakonzi banyishu birandazi yuko bibaho. Yani ukitaka kusonga mbele katika maisha ukusage vikwazo. Na mpaka muda wao kwenye umefika unasema vema naravuye kure. Ico ni chambere. Mimi hivi nishamwa leona aliwe. Nishapitia mambo mengi sana, nishaugua narabayuku. Uva ibintu byinshi rwati yuko sinocika intege. Lakini wewe msalaba wako na si ifo ubebe hapana kututwikasie. Kuze. Hari umusabaje ndagushira kwa wewe. Hari umusabaje ndagushira kwa wewe. Hari umusabaje ndagushira kwa wewe. Yes 3-4 bakunzi banyishu meze ameze bien meze fresh nikuze John kandi mubyara wawe ndabaramukije ivanye naho muri mumeze bien murameze neza rero bivanye naho muri cyangwa bivanye n'amasaha uri kurarabira ko kino kiganiro indamukanyo yanzu yakire mwiriwe cyangwa bwakeye nibaze ko mumeze neza kandi mutunganiwe aho muri mubahwe mugira aho mubahwe rero bakunzi banyishu meze ndi hano imbere yanyu imbere ya kamera za INYISHU meze hamwe na microphone nko batwizeye bakaziduha twita nko bisanzwe ndabazanira makuru meza gadatsowe atakanenge na kamwe karimo kugira ngo abashikire kandi atamakosa namwe arimo rero bakunzi ba INYISHU media ndi hano turi kumwe na Nice nko mubibona imbere ya kamera ku kibazo kibandaniza kiri kuri we murabizi ikibazo ca musazawe abandanya abangamira amagara yanje mbandanya nko bitwa murabibona uko kero ko bwije uko duhuye mwibabara na makofi n'imigere gusa rero Nice icanangaje no kuno munsi yasubiye gutonda ku kazi aho umusaza wawe ruka no kugwana akaba yagarutse kandi ku kazi Nice kwani ndakuramutse vipi mbona nakwata na makovu mbona kusura akupigi hizi si atuishi naye nipiki vipi mukibana na musaza amahoro Namahoro. Nice urumva uri kurambwira ngo ndaguha amahoro jewe ubuzima bwanje amagara yanje aguma sinzikazwa sindiko ndagutahura abona nga aha iyi ni inkovu ya musaza wawe yambawa jejo nakometse ejo musaza wawe yagiye kugwana na babahungu mwakorana video ukuranyumva musaza wawe yagiye kugwana bajya abahungu mwakoranye video kugeza kuri no mwanya jewe ndahashitse ngo mbanguranye narakubiswe makwako kugira kwa hasiga ubuzima nasi none wowe udushaka kwiki ngaha muri INYISHU media tuvuganije ukuri udushaka kwiki kuze ninde ndakubita ninde ndakubita ariko umudukubitisha kuze the first time musatandera nkubisaba byabo na boss yarakubiswe haje ujya munsi okay aguma ashaka kunyinjira mu buzima kubura umusaza w'umuntu si wo ngo ubuhagaba ubuzima bwiwe bwose cyo cyambere icyo umuntu akoze namaze kwitahura ndazi ibyo ndiko ndakora ndiko ndondera kazoza ku mwana wanje nzobyara imbere cyo ndiko ndarunda kazoza kanje imbere yande sibyo so kuvuga ati yuko ngo niwo nzoca mbangira ngo my life ngo mpangira ubuzima no kuko sinoguma ndamutegeme kuko nabona afise imyaka yiwe yo kubaho hama ni yafa nzo ati iyo uri kurizera umuntu sana ugati nzobaho kubwiwe nzokwiga kubwiwe okay canicara nicari afuye ntarinze kwironderera cyo genda gute rero mu buzima ni byiza kumenya ko azi kwironderera kuko the first time kuko ati kongeye gutuma video ndiko ndakazi nuko shaka ko mbwa ati nirihe amashuri wanje nanje se neza nk'abandi ivyo nshaka ntabironke sibwa ati ngo ndikora mu buhumbu cyo mu mara yango ngenda bikunda bironkemo cyo ncambere sibyo none yavuze yuko ko vyose abiguha ko vyose biva mu maboko yiwe akazi kiwe ariko katuma mubaho kuze bakubwira ati ibibambazi by'abantu beshi izinzu zingeza byinshi izikuta zinaficha mambo mengi sana so kisikia mtu anakuambia kitu ngo hivi na hivi mpaka mwenye nabenda kwambie nibiho uwo mutahura niwata nkumbe ukubwira ngo ari hanze ngo bimeze uko ntabyo bumenye byayo Nice wewe unaamua sasa kila siku tuko tunapigwa juu yako mimi hivi nishaitwa bwana wako ananiambia kama kila siku mimi nakuwa nazini na wewe misi yose
ngo jewe ibintu byose ngo nijya ngwara nije nayiguteye. Kuze kuna kitu katika maisha nakwambiaga abakonzi wajishobora ndazi yuko bibaho. Yaani ukitaka kusonga mbele katika maisha ukusage vikwazo. Na mpaka mdava wako kwenye umefika unasema vema naravuye kure. Ico ni cha mbere. Mimi hivi nishamwa liona aliwe. Nishapitia mambo mengi sana, nishaugua narabayuku. Uva ibintu byinshi rwati yuko sinocika intege. Lakini wewe msalaba wako na sifo ubebe hapana kututwikasie. Kuze hari umusabaje ndagushira kwa wewe. Rega twebwe nitwe tuko twabona ingorane je ndiko ndakubitwa ndiko ndakorerwa mabi byari baswe ko nsinda muri toilette kubera wewe kubera nice. Umubaza ati andondera kwiki jewe. Ico ni cyambe andondera kwiki. Jewe andondera kwiki. Ahubwo wewe nije we nari kubaza umusaza we andondera kwiki jewe. We akurondera kwiki. Je hari rashi kugira wana dufitane. Amani mweye ni plan ya familia monitowe kafara mi. Kuze wowe umuntu gutaka kafara yoro nkiki. Mie niko je nifisa amaraso meza attention. Umuntu wese ambonye aca nkunda ndafise igikundiro muri make. Sasa weye umuntu nataka monitowe kafara jumo mukwera nayo kibali na mwe. Nice bon tuvyihoze karagaciye lakini nshaka kukubaza nice ni kubera iki none wowe wihambira ku kazi kandi famille yawe yose muri make famille yose tabikeneye izakeneye gukora mimi sinaga famille nyamsha zajarotse nta muryango mfise uwo muryango navuga ati nsigaranye imbere n'inyuma ni my blow so n'umugore wiwe abana biwe ikintu ijo aho nabayomba we sinaga yanukibembereza sana kitu umuntu aragusuzugura turisota naye turace ubuzima bubi kiniki ariko ubu nanje ndageza ko ati ko ndagezaho nishikana ndafise imyaka ikuze ndafise imyaka yo gufunga nkozi kosa ndakuze mu mutwe ndazi kibini cyiza mvuga ati uko kuze je nkozi iki byomeruko usaje kutubwira ko 17 ans wewe none yomenye imyaka yanje ko tatari umuvyeyi wanje aranyitaho aho yomenye imyaka yanje none kwishuri bica bigenda gute atazi imyaka yawe kandi ndakubwira cyo ni jewe gituma avuga ati ko ndiko ndarondera ubuzi kugira nibesheho kubwo ati nidihira amashuri yiwaje jeje nyene bico ni kabiri kandi kubwo ati ko si mu buzima ukishu nategemea mtu ni makosa bimana kuna muda ule mtoto apataga kukuna ni hijo bimana rinzira kuza ariko rakubwira ariko aransuzugura arikagira ariko hazogera the first time mbaga bati nice yarose amafaranga ubu nice ameze kwa haci bose bamuhamagara dutanga ati ngubye mushikanje je mushikanje ure mdogo yangu akibagira ibyo yakoze so mu buzima bakubwira ati I'm never give up ntuzokwigera ubivamo sinzigera avuga ati niko ndacika intege mu buzima kuko mvuga ati yuko none kuze ndicaye home angaburire andishe andire amashuri rega ntabyo bishobora uwafise umugore afise abana byose zobishobora nandi ucama nk'umuzigo okay birageze aracikanye rafora niki gituma uguma uhashaka kuhaguma inyishuri cyo kintu kiwe kubera sie tushachoka nice bakia nyumbani utulie musaza wawe nivyaturura hama uzogaruka kuze nibake nyumbani nitulie afu wewe wambwiriza imbere yo gukora ikintu urakora ariko ibiyumvire inyungu na sara yani kile kitu kifanyaga kumbuka mama wangu alikuwa ananiambia ukitaka kufanyaga kitu kumbuka utafaidika chenye utafaidika na chenye utapoteza cha kwanza hicho ya mimi naisi naenda naika nyumbani sawa nakubali naika nyumbani tapoteza vitu vingi sana tapoteza vitu vingi sana na kusema nitafaidika nini kuna kitu nakwambia hata ufanye kitu ndio kusoma masomo vizuri okay, masomo mazuri nasoma hela za minerva nitakuwa nalipa nini atakulipia hata nilipia hizo hela iko nazatumika kazi gani mpaka kwa ananilipia mimi masomo ati wewe pita marangi paka marangi kuze ni hamari kwa mbele sio kila siku anazipataga hizo kazi na sio kila siku unapataga hela cha kwanza hicho njoo kugira tena mimi cha kwa mtu mzima na nyinyi natajani jitegemee hivi bakifika hata tukia tutatizo kuba hoga duhura na byinshi I am pregnant na biba mimi bishabigenda gute
sio tutafuata kufukuza kama sina ile idea kusema ndafise mu mutwe ndashaka kuronderera ubuzima bwe ndashaka kuironderera kunikuwa namtegemea bitakuwa yaandika kwa mtoto wangu wajifunza kuchuza tomati jiwazi tabona kindafuka najifunza unajua kuanza kujifunza kitu ambacho ndiko gawezi lakini sasa kitu ambacho mbona mimi na uzoefu nacho ni vitu ambacho najua kujitafutia na wakati vyepesi sana so mimi kakangu kuna nakupendaga sana lakini mutaki kitaka kuingilia sana maisha bakubwira ati ni sababu byatuvyara tugashika ku isi afu tunasema Mwenyezi Mungu asanga je nzoguhezagira ku bikorwa byawe sibyo Imana ntizoguhezagira ku byo ukora my blood I love you so much like ariko it is my life n'ubuzima bwanjye ndiko ndironderera bivuze sema kama nasi yaishi kwa kakake tena uzeni dari ngomoyo kono bikubwira ibyo tubwire ubahe juu hapa tutatu kufukuze ndi kakako unifukuze we ndi chef de programme ndabifite uruhusha ntavyozi siko kunyama ko si wampaye ako kazi urazi ko mfise urusha gukura ku kazi ko gukura umukozi wari wese ku kazi kubera ndi chef de rega jewe ndabire kuri urazi kuze umviriza hari ingazi zitatu muri company hariho CEO hariho manager hariho chef de programme abo bantu batatu bashobora kuguhagarika CEO uvuga ngo yaguhaye akazi ndamuhamagara mu nyuma wagiye mu nyuma nkamubwira bimeze uko kisha nako akonfirme baadaye kama utarudia nyuma tubwire ubahe ama urudiye kwa kakako rega na CEO ashaka kusubira kwa musaza urudi kwa kakangu mutombo anabikwambia kitu mutombo akupatia samani ataguha agaciro nkako kugira ico ncambere kandi mimi nishakuwa mtu mzima yiwaze mtu mzima unanipigia mbere ya kamera hano vuga ati ko hari abakunzi ba nice harano bamfana vuga ati bambona nice menga ndigitanga ariko nkubitire imbere ya kamera abantu bashanyifata gute ubu none ubahe basi nice nimbatari banga tubwire yani barakombege hivi naho kwisi ho ba abantu bakora nabi bagira gute abantu bineza ntibabura cyo ncambere kuna mama umoja hivi ndo naishi naye aguha indara ubu rero uri umwatsi w'indara kuze bagiye kubwira ati iyi ni isi man iyi ni dunia so ibintu byose je buramaze kuyakira kuko ubwo ati ndakuwa nalia usenganira sana ukati kila mndana kwa nalia no usanga amoso ziyona kama so mu buzima no kuyakira naramaze kuyakira mu buzima yarosha kumbona ndiko ndarengana nice yambaye keza utazi biri mu mutima watire umutima ohisha byinshi cyane ore sana bakunzi banyeje media twebwe rero ubu nta decision nimwe mfise ubyo mbwiye tuza gushika ikiganiro kuri YouTube baza kukibona ma staff tuza kwicara tubiyagiye nyimba duhitamo kugusubiza kuri kwa musaza nyimba duhitamo kukureka kubandanya ukora tanibishiko kangwa atanipokea bisho ncambere ega kibazo gihari musaza uyumvise ko akazi wagahagaritse ashakwakira mani no wo muziro umuzi nkaje maze imisi ngaho tabamuhira nice uvujya musi nyene imisi ibiri polisa wakunzi banyishu media je ndumiwe kweri bobo zimya kamera twigire mu kandi kazi je ndabona nice ari ngorane kazi ibintu byiwe ndabona ari kibazo nice rero twe turi kubiyo tugomba tuje ku kandi kazi gusa ariko no munsi reka utahe uzoza gukora ejo hakiri kare siko okay bobo zimya kamera ndumiwe